Abakunzi ba DJP Global Hub turongeye tubaye ikaze. Uyu munsi tudatinze hari amakuru arimo aragenda acacana, ndetse nk'uko mubizi hari icyorezo cya Hantavirus cyadutse ku isi. Gusa ku bw'icyo cyorezo hari amakuru agenda akwirakwira, ndetse harimo n'ay'ibihuha. Ariyo mpamvu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS ryatanze aya makuru tugiye kugarukaho. Ibi ngibi byose tugiye kugarukaho, tugiye kubirebera hamwe. Ni ibyatanzwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ku isi OMS, cyangwa se World Health Organization mu rurimi rw'icyongereza. Hano ni Hantavirus addressing online misinformation, amakuru atariyo kuri iki cyorezo cya Hantavirus. Misinformation around Hantavirus continues to spread online, but World Health Organization has responded to some of the most common myths. Hari amakuru menshi ari kugenda kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, ariko OMS yashubije amwe muri ayo makuru, cyangwa se muri iyo myumvire itari yo kuri iki cyorezo. Byose tugiye kubirebaho muri iki kiganiro kitari kirekire cyane. Icyo tugusaba, niba ari ubwa mbere udukurikiye, ni ukore subscribe, dukomeza kubana buri munsi, aho tuba twagiye tugera mu nguni nyinshi zigiye zitandukanye. Amakuru atariyo rero yakomeje kugenda kwirakwira ni nk'aya ngaya. Aya mbere: Hantavirus spread easily like COVID-19. Abantu benshi bari kwitiranya ngo iyi virusi ikwirakwira byihuse nka COVID-19. Gusa sibyo, ahubwo kuri guhari ni uku nguku. Fact: human to human transmission of hantavirus is possible. Nibyo, mu gihe umuntu umwe yayanduye akaba yakwegerana n'undi, iyi virusi hantavirus ishobora gukwirakwira cyangwa se kuva ku muntu umwe ijya ku wundi, but uncommon and typically linked to close. Ariko ntabwo bikunze kubaho. Prolonged contact in enclosed settings. Aho bishoboka cyane naho mwamara igihe kinini muri kumwe, cyangwa se musa nk'aho mwegeranye, ndetse ahantu hasa nk'aho hafungiranye. Then andi makuru ya kabiri atariyo: Hantavirus is a new virus. Abantu benshi baragenda bavuga yuko iyi Hantavirus ari virusi nshya, ariko ngo sibyo. Ibi tugarukaho tukwibutse neza ko twabikuye kuri OMS, cyangwa se ikigo mpuzamahanga cyita ku buzima ku isi. Ubwo ni umuryango mpuzamahanga wita ku buzima ku isi, niyo yagiye ibitangaza kugira ngo ikore urujijo, bitewe n'uko hari amakuru menshi ari kugenda kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Gusa ukuri guhari ni uko hano maze kuvuga yuko Hantavirus ntabwo ari virusi nshyashya, ahubwo ukuri guhari ni uko ngo Hantavirus are not new. Ntabwo Hantavirus ari virusi nshya. They are known group of rodent-borne viruses that have been monitored for decades. Yahozeho mu binyacumi byinshi, ndetse yagiye yirindwa. Andi makuru atariyo: ivermectin cures Hantavirus. Uyu muti ngo witwa ivermectin cures Hantavirus. Ntago ibi ari byo, ni misinformation. Ukuri guhari ni uku nguku. World Health Organization, ubwo nimvuga World Health Organization wumve ko ari umuryango mpuzamahanga wita ku buzima ku isi, wavuze ko since there is currently no evidence that ivermectin is effective against Hantavirus. Na evidence cyangwa se nta gihamya bafite cyerekana ko uyu muti witwa ivermectin waba uvura Hantavirus. Andi makuru atariyo kuri Hantavirus: antibiotic treat Hantavirus. Imiti yica udukoko ngo ivura iyi virusi. Ayo nayo ntabwo ariyo. Ukuri guhari ni uko nguko. Hantavirus is caused by a virus. Hantavirus iterwa na virusi. So antibiotics are not routinely used unless a bacterial infection is also suspected. Muri make antibiotic ntago zakoreshwa cyane keretse nibura byagaragaye ko nibura harimo n'izindi
harimo na infections zashobora kuba zaterwa n'udukoko twa bacteria cyangwa se nayo yabonetse. Andi makuru atariyo, there is no treatment at all, so infection is always fatal. Ngo nta buvuzi bushoboka. Akumukumve neza, ibi ngibi nabyo ngo sibyo. Fact ukuri guhari ni uku nguku, while there is currently no approved antiviral treatment, yego ntabwo haraboneka cyangwa se haragaragaza umuti wa nyawo warwanya iyi virusi cyangwa se wavura iyi virusi, ariko ER supportive medical care and ICU support can improve survival. Ariko ubuvuzi bw'ibanze cyangwa se kwita ku barwayi banduye iyi virusi burakorwa, ndetse na ICU support ifasha abantu guhumeka bari kubura umwuka, ndetse n'izindi za saturation hano yo irakora. Andi makuru atariyo, quarantine measurement mean authority are hiding a major outbreak. Aho ngaho wumve neza, gushyira abantu mu kato bivuze ko abayobozi bahisha icyorezo gikomeye. Ukuri guhari ni uku, fact monitoring, contact tracing and isolation are precautionary public health measures designed to detect symptoms early and reduce further spread. Ukuri ni uko gukurikirana no gushakisha abahuye n'umurwayi no gushyira abantu mu kato ni ingamba zo kwirinda zifasha gutahura abanduye ndetse no kwirinda hakiri kare, ndetse no kugabanya ikwirakwizwa ry'icyorezo. Aho mubyumve neza, aho ngaho bari babishubije kuko bari babonye ko gushyira abantu mu kato mino tutiza hiding major outbreak. Rero bavuze ko gushyira muri make amakuru kugenda akwirakwira, yavuze ko gushyira abantu mu kato ari byo byatuma idakwirakwira. Iyo yari misinformation, ukuri mwakumvisha. Okay, OMS cyangwa se World Health Organization yashoje ivuga ngo WHO continues to work closely with countries and partners to monitor the situation, support patient care and prevent further spread. Bivuze ngo OMS cyangwa se umuryango mpuzamahanga wita ku buzima ku isi ukomeje gukorana n'ibihugu bya hafi ndetse n'abandi bafatanyabikorwa mu kumonitoringa cyangwa se mu kwita kuri situation cyangwa se mu guhangana n'iki cyorezo cya Hantavirus, ufasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bakeneye, ndetse unarinda gukomeza gukwirakwira kw'iki cyorezo. Ayo niyo makuru OMS yaje ishyiraho umucyo, ngira ngo namwe murabyumvishe. Hari ibihuha byagendaga bivugwa bikora abantu imitima, bikanga abantu, ku buryo usanga byatera abantu depression ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye zikaba zakwaduka bitewe n'ibihuha. Ariko ngira ngo murumva ko OMS cyangwa se umuryango wita ku buzima ku isi wabashije kubashyiraho umucyo. So murakoze cyane, ni ibyo ngibyo twifuza kubagezaho, kandi mukomeze mubane natwe. Ibyiza kuri channel yacu ni ibihoraho.